Om Swastiastu, inggih idedane pamiarsa ring dijojo megenah dumugi pada kena rahayu magesami. Ring galasane mangkin titiang pacang icenen pembelajaran indik pidarta basa Bali. Durus piar sayang lan resepang dagingnyane. Santukan pembelajaran puniki banget maguna pisan tur pastike pacang kaanggen ring padewekan. Pidarta inggih punika bebaosan majeng ring jadme sane luweh utawi makueh lan matetujon mangda uning karesepan daging utawi unteng bebaosan sane kemedalang tur sida kelaksanayang. Indek pidarta ritat kala ngarianang pidarta mangda kauningin pah-pahane. Indek pidarta sane becik inggih punika kapertama indek wangun, kaping kalih indek basa, kaping 3 indek semita, lan kaping 4 indek krama. Indek wangun. Papahan indek wangun ring daging pidarta inggih punika kapertama purwaka utawi pemabah, kaping kalih daging utawi unteng pidarta, lan kaping ungkur indek pamuput. Ri sejeroning purwaka utawi pemabah, yening makarya pidarta pokoknya ne mangda medaging. Pertama, pangastuti utawi panganjali umat, panyuksema miwah pangaksama, lan nyinah yang raga. Ri sejeroning makarya unteng utawi daging ring pidarta, mangda munggahang tetujon pidarta. Luwir punika materi pokok saneka pidarta yang maka contoh minakadi indek hut sekolah, indek madiksa, indek pawiwahan, miwah sane liyana. Ri sejeroning pamuput, dagingnyane sane pokok wantah kapertama nyutetang bebaosan, nunas pangampura, matur suksema, miwah muputang antuk para mesanti. Indek basa. Basa sane kaanggen rikala mapidarta minakadi basa alus, basa madya, lan basa kepara. Raris ritat kala idadane mapidarta mangdane kapertama mabaos sane pastika terang utawi sida karesepang daging sane kawedar. Mabaos sane antan ritat kala ngewedarang. Raris tan ngewetuang salit arse. Indek semita. Sane utama ritat kala mapidarta mangda sida ngicalang rasa kimut lan jejak. Sejeroning punika ritat kala mapidarta mangdane anut tekening kapertama kahanan desa Kalapatra, kaping kalih mangda ngabarang semangat juang, kaping 3 mangda ngingkupang pikayunan, lan sane tiosa. Idedane patut uning ring sejeroning tata krama mapidarta inggih punika kapertama nenten dados ngae-ngae, kaping kalih anut tekening daging pidarta sane kapidarta yang, kaping 3 dados tur becik kedagingen bebanyolan akide nanging sane santun matutujon mangda nenten tegang. Wenten papahan tata cara ritat kala matayang pidarta inggih punika kapertama pidarta ngapalang teks utawi memoriter, kaping kalih nika wenten pidarta kowacen utawi manuskrip, kaping 3 pidarta dadakan utawi impromptu, kaping ungkur nika wenten pidarta ringkesan utawi extempore utawi skema. Pidarta keapalang utawi memoriter. Pidarta puniki sujatinyane sampun kaparidab-dabang tur sampun kekaryanen dados naskah utawi teks. Garis naskah utawi teks punika keapalang. Ritat kala mapidarta, sang sane mapidarta nenten ngwacen miwah nenten makta teks. Nika mawinan kewastanen pidarta keapalang. Pidarta kewacen utawi manuskrip. Pidarta puniki pastika nganggen naskah utawi teks. Ritat kala mapidarta raris kewacen naskah utawi teks sane sampun kesagayam.
Pidarto puniki sampun kaparidabdabang naskah utawi teks nyane nganutin genah miwah galah mapidarto. Pidarto dadakan utawi impromptu. Pidarto puniki sane kelaksanayang ring acara sane durung kauningin kahanane pacang mapidarto. Pidarto puniki sida mamargi riantukan sang sane mapacang mapidarto puniki nadaksara kasudi pacang mapidarto. Biasanya pidarto puniki kaangge ringgalah acara pawiwahan utawi sanitiosan. Pidarto ringkesan utawi extempore utawi skema. Pidarto puniki sane kebaktayang wantah teks sane kekaryane ringkesan. Dagingnya wantah untang utawi bantang bebawasan umpami bebawasan pengentar acara utawi ugra wakil. Rikala mapidarto teks punika kawacen tur wawahin malih rikala mapidarto manut kahanan. Wenten makudang-kudang soroh pidarto inggih punika pertama Dharma Wacana. Inggih punika pantlantaran paindikan majang ring anak akeh sane dagingyane indik sastra-sastra agama. Pinaka penuntun umate ngemargiang miwah ngelimbakang ajaran agama Hindu. Kaping kalih Sambrama Wacana. Inggih punika babawasan sane katlantaran sane daging lan untengnyane indik nyanggra para uleman utawi tamiu rikala ngwontenang upacara adat utawi agama. Kaping 3 Dharma Tula. Inggih punika acara sane marupa pablibagan sane masadu Arab utawi maarep-arepan. Pantaraning sang sane maktayang bawas sareng sang sane nyarengin bawas taler sang sane nyarengin mirengang bebawasan. Kaping 4 ikawentan Widya Tula. Inggih punika babawasan sane mablibagan indik daging kewerehan utawi ilmu pengetahuan majeng ring anak liyan. Kaping 5 nikawenten Dharma Swaka. Inggih punika babawasan sane dagingnyane indik maswaka utawi nunas nganutin sane jagi keaptiang ring anak nuenang sane jagi kearsayang. Inggih wantah asa punika galah pepelajaran inggih pidarto basa Bali sane prasida kawadaran titiang. Dumugi sami resep indik daging pepelajaran puniki. Mapangabdi majang ring krama Bali utamanya alit-alit sane wimuda mangde telep melajahin indik pidarto. Santukan keanggen dasar mababawasan ri sejeroning iraga dados krama adat ring Bali. Minangkadi dados pengentar pamuspan mababawasan ring banjar adat matur ring sulingge mapidarto dados manggala seke truna-truni miwah galah sanetiosa. Inggih wantah asa punika titiang ngaturin yening wenten iwang kirang matur titiang nunas genggerna pangampura puputang titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.